Enukrenie making kind wo Adom online ne me team no mo kasafa nano ka price Chinese ni ba bi etu kasafa ne hyen mu no ne aposi for utie nya kofie je ano pe Adom TV o se wona timi a kire emu mienu ama omo so de aka no omo de brikatenten adwane afapo bim na kofi crowd na sem kese a wakanya se sa budumbura campo no no otutu se ebra so se nya manyo se ma idwiri ni nyina egu efso ono no gidie mu no Ghana etutrasemfo ne akotwifo ene emimfo ne amamboyefo ne akromfo techi amoafo nyina no dodo na sankoyo mu nyina dodo na no omo sisiye no makobɔ no budumburam campo no edi kofisi e ba na ekɔ emebi nananom ba mfie mienu nananom weta so omo dwiragu aban gitumu afewi echi no NDC MPP na sa akasinse ho se ye no krese sa na ekɔ so sa bia ho de a megiri se bra so se omamu ni nyina no titro aban mu mpanyifo no ebetimi asipo adwene ho ehunu se ye ntimi mfa ba bi enya hohoje bia na fe ko wiase no eno ne ade a ebedi o man Kwabena sa ho wo nka etu omu nyina afiri wo ana me kan say na me kan say no it's on the assembly no be so many considerations it can't simply be on assembly honorable Solomon Dakokwam ono ye DC for it can't simply be the assembly because Kofi Eje utie na say assembly ni kura wie ho nkrata bibia di adanse say omo ekopam sa nkofo ne firi ho ewi eche na afi akoye boachi bidin eti yesre se sa komona free budumburam camp ne ba no eno ne ka homa ne be ye how ni bidia because post ni ba ko Kofi e born na ne nsem tu eno ho asem skura no enye adwuma ketwa eti ye ntimi man aposi for no in quote even though national duty national assignment e be why avoidable eti ye be se o man ni mu mpanyimfo titru wona ehwe sa bia no assembly no ene nananom se sa report we ekoso ba monim dia there should be a strong advocate for Budumburam camp to go down. Very important for it to go down. Na yentimi nya sa ye fa hodie na ye pe no de to so biem mi kroma sutifie me wo fa asefo me nuanom a mo akoya kakaduru afu omo ba eno so ni atani ata emu nipa dubako 11 yes 11 yeah time omoko me fan hye bronya bosumi no me fan hye bronya bosumi no me dwen ho a me fan hye bronya bosumi ebi say enchemu no chese wo mote abobo ye ibi mu yes na be mienu sana so mko competition nti we pa we ho na we apa we ho nti ba ko na ase wo yi afa ba ko no ho ne one kia yi ekohia agbegura enti na me ka cho say me mpese ye de be hye bronya bosumi no ye fan hye say a free January be see December there will be the boy in discipline. Sabi the okay. Sometimes Jimmy akugudura hu nimfa so overtaking here car tire windscreen driving mirror brake baby any kwan say you overtaking. Aposi for ko ejira wu dwane akobo wana o hewuram car says kwam debi ada me ka sa nkomo ne samra car dodo asesi kwam titro akra kumase kwantempo so edi ewudi enya no ya ka obi a pese obetie e fa panyimu bi dia nyame mpangu aso enyina e beti abedwako sesia so atase e fa panyimu bi sesia e beti abedwako committee mama hwehwe da ben na sa nyoma we e beti ma twe ho ade afim timesre me stresse ye ma ya kwantempo so ehia ye kese pa de tosu biem e bronya bosumi ya ehun sunsanso aba ye bronya bosumi ne ehun sunsanso na ebi ni se dan be gina catch us Food and Drugs Authority on modern bono e kode ba entimi nsu ba bia de ye aboafo enuane ahodo ne nsa ahodo ene nyoma bebre a konipedua ni ma ebe use bronya bosumi mesre mambofo wo my Ghana mu ebinim de ombo tan se busumi we no busumi a sika ko twi ko brema nyina no busumi we na se so monsaka enuane a asai drinks a enye papa enioma ensem fata enura enye sa bre we no mo beto ama Ghana fo ti Ghana fo mesremo yemi ani na ho mumma moni enye de enna ho ya asem hia pa because hospital bia no ye mu no beko December bo so obi aburu say sam ya chura ko to hospital
a bro ebi ne mutime bro na hangover a cheno say we no we enye yes yeah na koto ko jempa until the free next week abra and also he's an advocate for some of these things and so we basa e shen ka basa kasa basa e ohia no abra ebetu no wasi on next week no anybody sanko me ne kra no me kai abna pokuya na ma kai Aisha o de abna pokuya na Aisha ai we ya ichanga any inoma Aisha asi atwene nso afa ne yam abna pokuya de ene na no so oba ayine mesada kwa ye bididi ya ene oba bididi ya nkasa oba kumase no oba mu ayi ase oji TZ no waji chinkafa no waji we owia no aka se fa kekero ni nkruma kakra wona mse nya wa agronyanka ni wachi a se ya na bididi abna pokuya asem na okay Mami kind I have homecoming in Basso. 30th, 31st, and 1st. 30th, 31st of December 2022. Not 1st January night Thanksgiving service. It's a for this year, team in Kenya, and Madame, my brain in ye coffee, I could see a feed in Puntu Abefi. 30th December, 31st. Abana we won't count on your afni, ye to San Afro, Obanu and baby and na. Kwabena, what time no so? Oh wow. Yeah, I'm saying any them amount time pa. Bidisia na machia me anso me krom afa share baso. Achima chance. Yeah. Achia bi asoja for no. Yeah. Na mo za asoja for kro. Enti me nam ho sa no. Na asoja for kro mu de ni. Ei, achima chance. Me say afa share baso ahontan na normal e baso. December busumi ya. Ai. Kumawu so. Bere masafo twiri bu akodua ya afa share baso. Kumawu very masterful chiribu akodia ya fa share baso Omanhene ma minchia osabare ma duda kwa to so miensa me chia very masterful chiribu akodia bodwa hene kuma Omanhene asaman kese ura so abotan so ehyenase le way me from mo bi na me ko e de besia abna sere aba bi yero e de besia koma mami bro nyanyon ba kona sorry wow so ochi me off gas here and ma de nyamiti me no come na me anytime please oh sorry men jeje hu bebre sorry na more opportunity no hwe egu ho we ya be ma na wa kire obobre untimi nso anu sorry please anytime yeah bro dada yen train bro nya atinga be 1990 fa singa home so I'm Daniel in the Lions Den Danielina on the 7th day of Christmas, my true love sent to me 5 gold soprano 6 7 hosa kadaba and every in a fanko maybe I do my church now